we go out and do likewise. Ekyakataano yashukamizi ahakinabiro abesini kandi kuyagashireho yabirahihi to their feet. Tiyayina kuba nabise kindi yayina kuba nabise mukene. Okushukamizi ahakinabiro kuba nabisize ahakinabiro kimwe ahakushukira hamwe akaba nabumureka okubashemerire kwombeka obumwe bwa community yabo. Rebuilding communities by washing from the same basin, by washing from the same source, and by washing each other's feet. Strengthening the love in the community, and it is only by serving. Okwombeka rukundo omu community zitu tukuzombeka turukuragira nituzombeka turukuhereza. Nico yabagiriye atakwenda kuba omukuru murimwe asheka omuhereza wanyu. Building love in communities through service. Ekyamukaaga yatandika kuba nabisa. The very act of washing the feet is for the slaves, as I already told you. But Jesus does it himself. Yayekora omuhuku ngwakekora omuhuku ngwitwe tubabagabe. Yaba omuhuku ngwitwe tubeje. Ekyamushanju kandi ekyamuheru kuyaheze kuba nabisa. He wiped the feet with a towel. Ebijere kuyaheze kuba nabisa yabisimuze tawel. Twatwagambira omugasho gw'etawel haza okubisimura. You know why he washed the feet, not the head, not the arms? Ebijere byayo ebyabogize nibyo byabire bikuza kutambura omunsi yonejo kuzanzaza obutumwa bwe. And indeed kuyaheze kujoka bakafuna courage bayenagererayo. Abamwe baza Asia, abandi baza America, abandi biza mu Africa. Ensi yona bajetorora bajimaza amaguru ahabokuba amaguru ebijere byabo bikaba byaheze kweziga emikono ya Yesu, the separate hands of Jesus. And when he blessed them with his separate hands, he was sending them into the whole world to do the same as he had done it. Kandi kibakorire n'omubanzi abalire binoboba barikumukurata batakumanya n'ekyo bakukurata ahamwe rwa byona bona nitureba mu bakafeereri kandi ensi bakagimaza amaguru, because their feet was already clean and cleansed enough by their master. Twaba turonda obwebembezi, twaba turonda obutegeki, twaba turonda okuba omu maisho g'abandi, ebigendererwa byaitu nibyiha n'obuheereza nigo okuheerezebwa. What is your motive in wanting to be a leader, in wanting to follow Christ? Why do you love Christ? Do you love Christ for his sake or for your selfish motives? Do you want to lead others because you want to serve? Niba noyendere byawe Kristo yatereze ekiragiro kya rukundo ngo turakitoreze twizaga bakora sibe babuki. Kandi ombere bishatu bikuru kuza kufika kiro kya Pasika tubikozese kurungi okuteekateeka amagara gaitu na n'orugendo rwitu rw'okwikiriza n'omukago gwitu na Kristo obwe turikwitanira amasakaramentu agi yatuteerireho aha kiro kikuru eki. Mukama agume nimwe.
okugira amagara marungi nicyo cyo bugiga icyo buri muntu ari kwetenga. Nitubane tukoretera abahangu omu by'amagara bari kwegesa uko wakubasa kurinda gye amagara gawe. Porogaramu egi neyegesa nk'omuntu ashemerere kukora kuyakuba yakwasirwa oburwire obu turi kuba nituganiraho n'abahangu.
amashara n'ababatizibwe. Tushabire abakristo bona omwisakaramento rya Ukarisitiya beihemu obwenje n'amaani ag'okukunda Ruhanga na bagenzi babo. Otuhurre ayi Mukama, otuhurre. Tushabire Papa n'abepiskopi, abasaserdoti bona abi Mukama yatumire kuhereza abantu ebirungi bya rukundo ya Ruhanga. Otuhurre ayi Mukama, otuhurre. Tushabire abakristu aberemu mu dini abatafireyo kuhereza Ruhanga ombero bya Pasika, obufura bwa Yesu Kristo bubagarure omu muhanda gw'okumuhereza gye. Otuhurre ayi Mukama, otuhurre. Tushabire abaronde abarikwiza kubatizibwa aha Pasika betebekanise gye kutaha omu magara masya agaturigiire omu kufa n'omu kuzoka kwa Kristo. Otuhurre ayi Mukama, otuhurre. Katushabire katweshengerize ayi Mukama, nitukusiima abakugushiriza tebakuhwezi oba ekiriziya yawe yakushaba tukuraganisa kukuresa tubone kuhamya omugabo bwitu niwe bimere ugategeka obusinge n'obusinge.
iki simba natakatifu ubushobozi bwajona ayukama kakushingereza watwase tuone kugenze ya pasika manya kutanga kitambo iki abantu bongera gukora umurimo wo kuvuga kwitu ekashabra Kristo kama wetu okama alenewe
Tatipe ijariwe simira mwe tusomana wawe umurwe shabo kwashira no kumishira impijo iri kongera abakazi abatora ishirire abona ugene mbere ukirinde ajyo usinyira umwe umuziona impijo kwezi ya Papa Francis nawe abati numisha umusawitu aba abana bahamya bakashyencheza igatoshi yakire umwana ayo kama shikabantu bawe namnonga abitero kushagara atiyo mushtabeje nishwatwena abateranira omisho gawe nomanya okutamere omukwikiriza no mu kwebongera kutojera ekitambo cyo kwisa abitu n'abagenzi bitu bona tweshengereza hanga wito muriye kandi wabazima otuchungure kandi tugwiseje Kezia yona zari zoba Yesu Kristo mutano witu ya hediveyo abitu Bashirikirana tubahivuga tubanza amarisho indero ryona umuziki wa bahanga mutamufitiye Kristo rena Yosefu Ivani n'abajuzi bawe Petero na Paulo Andrea Yakobo Yohana Tomasi Yakobo Filipo Bartimayo Matayo Simon na Tadeo Ini Kreti Clementi Sixti Cornelio Cipriano Laurencio Zogano Yohana na Paulo Cosma na Damiano n'abakiriya bandona ishara n'isimezo z'ibikora byabo leta batosha ububanzi bw'ubwinzu bwabo abakristo b'ababiri Tatipe yashiro mpisho ku leta yawe batosinyi bawe magaranga basonoshye kwa muhebu bazazire n'abantu bawe obumpisho obumusha obusime obushize gushemerere bwirisha kugamba bidesha kwa Yesu Kristo umwana wawe umyamunekere kamubindi akesha ibyo nabarafe akatunga umugarizo kwera yarabibu amushobozo wabyona yabsima yachoge msheka yakabura bagesigabe nagamba ati udutore ugeho mwena wanjogo n'umuntu kwanje uburahibiyo amagani kweli kulia yakatanishwa kwa nagayo simu yakasema jesudade na gambati nutore nyohomwena manishirishwa kwa jeshagama yanje ishagama ina gamiti yakane yokutire irashisha banyu na badenji barusa sefi mwe mukore muti nisha Ibanga nukichiriza Kristo mwana wawe zabeka wanabahereza bawe isoko la bakwe ukuzagomba kurutemba kwa kushtima namwe gabizo atire kuranganya kusinga ikongera cy'imbogo kwera kanishire ngombwa tugamagara ishoko cyo bakozi ugabaho ebi ndetse mishugiye bakozi kubyakira umuje mpisho yo muri zama mazima ade
n'ikitambo cy'abantu bakagenda kubishiriza hamwe n'abugati n'idini kugira ngo usasira kuba mbere kuzere kuba ikitambo kikwera nimba ngatamo idini kamungu era mucyo twabyona bakushengereza mariko twashitambo iki atako ryawe komwe kandi abaruka bugari kandi ndo gukoresha mu mwana wawe izyo bishanga ingabiro zawe zigashaka mu Kristo kamungu. Ayo mukama ishikaba afire abatwememire n'akamanisho ko kwiciriza na munonga aturushabira hati mu kitambo iki abo hamwe n'abakariro mu Kristo bona batunje ekyererezi no kushemererwa hamwe n'obusinge omu maisho gawe aba Kristo mukama witu. Nitono y'abasisi bica mu mwanya umuntu umwana w'abajuzi bawe Yohana, Stefano, Matiya, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcelino, Pedro, Teresa, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, n'abakiriya twese imbabazi na kure yawe utarebera ku babyeyi ureke tukata gusasira kwabo abo bagize umukama witwa wagira ngo ni umubyeyi none ukabije amagana n'ushemere ko n'umushana n'icyiza.
ayukama kabashengereza otuzona okutona otino tusinyogeleturumu netwakigama muri babazawe tugume kutukirirwa kirika tukibatabakona utazira okushemerwa kuje kwa Yesu Kristo. Ayukama Yesu agambye tumazawe utanasigira usinyira aho usinye bwanje utafari kitekanjize eklezia yawe abakure aho usinye no rumwe iyo mbero katishika usinye no usinje usinye kwa kama kwenye umwe aterero byona katijana usinye. Kama katawa hirwa mbere kutamukara panga mbere kujya Yesu ayikama ishemere kutamanje yeshwaka
ariko yo ahabanyu ndashika kubonera kera ganisia yo mushaka mayanje tuwe gukora muti mwa mujinywa akunyishira kashabe ayivanga umushobozi wabibona ibe abagabo n'umugeni umwana wawe cyo munsi utokushimira kwegusubwa ugenywe omwiguru etashagara umukristo mukama wetu Wijire mtumo kwera sime ruhanga wakisya izoba ry'omutano Omuligo gw'omutano sime bwana mukuru Father Leaders Kasapuri ab'okutwebembera omusango kyanisa sime n'abasasudota abandi abamukwasa omusango kyanisa Omuligo gw'omutano gundi sime Plambers abayihayo kuba entumwa erizooba twongere sime Joint Choir ab'okwesongorera kurungi twongere tusime abagabuzi b'isakaramentu abahereza abanyadini abahereza altari ya mukama sime ba Ashas abateraho uteka niba mwena abiza kuza orwakano rukwera izoba ry'omutano nimba sima mwebarekara isakaramentu Musa yaheza kwanara isakaramentu Musa yaheza kwa kuruga saa 12 kusya saa hemwe niza kuba hariyo abakakoba kachika ruharo nabo bona bo kuruga hare kuruga saa hemwe kusya saa 2 aba Kiyanja Senyi Kijungu hamwe na Boma kuruga saa 2 kusya saa Boma kuruga saa 2 kusya saa 3 Rwekona Kacheka Ntare na Kamukuzi kuruga saa 3 kusya saa 4 University Village Tasa Village Kasanyarazi hamwe na Rugazi kuruga saa 4 kusya saa kuruga saa 5 kusya saa 6 community y'abasaserdoti hamwe n'iy'abasista then okunuko kuturakura kare on procession ubwo turi kusendekereza Yesu turi kumutwara umwanya gwatebenganizwa n'ingasi omugetesimani haza kubanza n'umusharaba hakurateho abasista abarabe bine muri hakurateho abawe bine candles hakurateho abo van hamwe n'icyoto hakurateho abasaserdoti abarabe bine isakaramentu hakurateho n'abasaserdoti abandi hamwe n'abasomesa kwaye kurateho rero nika abandi tukurateho mayibaye nyongera kubasima ngo kwiza kuza orwakano rukwera kandi mbendeza mwebaze murungi kandi na Easter n'emigenzo ya sigarayo ebabereyo obusimuzi mwebali munonga Once again, I would like to thank the choir, Joint Choir, for animating us this evening. Kana kushongora je smartly mwe smart kushongora kodi ni tuche direction kukuma smart kana mushongora je mwe bari mnonga kandi gumiza kaburizo after Christmas we start here out to after Easter we shall try to take you out because kadiri nyeto twajira bahereza twajira n'ibindi so chairman Kastayampura na vice na mrebo kuna nabandi aba twarwo mukista abishomuza twari out ikindi nyanakusima abantu bano kumwiza ukandi keze yijira abantu na heru
Thank you for coming in big numbers. A sign of faith that no maskini moyani mwa mkora. Kwa chokunda tunaisa ichokise. Inokusima abishigombe shawa kazi abamucho abatereka segeti simani. Shema sangewe ibintu ko terege yabaye byona yatereka suba abakazi abishigombe cha mucho cha pasini na natija ngare bahariya n'abarufiza kandi umwe n'abakazi abakwasa n'abari na cha pasoni wa abakazi abapashika sura n'amureba mu yako mu charivri. Thank you very much for preparing this man this year. Nasoma nisema Paris Council na kusima kwa nini na mwisora mbele wako charajia jini kwa nini na members of Paris Council you can stand up for recognition. Other members of Paris Council also around. Thank you for being here. Yes, you are welcome. Thank you enough. We can't thank you enough for what you are doing to mobilize the people for all these celebrations. Mambo friends of Rabamu, mobilization is yona, publicity, niwe akujikora. Kandi kusima Obama yaba duno yenda kusima ukushanisha ashanjilitu ndetera kuteka mtaja na bamu aterka na bamu bitwa Robert Mas. Yes, twashona mtu mtano mkuru w'Rwego mwe ko kaje mtu mkuru tyo ka Pasika ati shigamo shumwe ati atendeye Pasika yoroka aba city Crack. Very long father. Reverend Father, no minister Reverend Father Pasatri, abanyadini mwenda bariyaha batubitsa aba basakuna sibegere abakristo bagenzi banje kamana bakunda amazina mbere nayo yanzira hano mingi konka ababa batakamanyire ni bashaka Justin Bareche Murinzi kandi ninye Town Club City Town Club na maromu anezi kuno kwezi kwanje kwa kashe nenda kubasima bakunyakira nje kandi ndeba tujyo tukora hamwe twine kuzubona kora rero ubu office yanje igwire please mwishe turebe ako bitamu neje kwena kugira okuwabara barasibamu oyishe ubikira na nyenda kwanjura ko chairperson of Parish Council kuno mushomesa wanje nerehiri umwana Polycarp sebo kampo andire kandi turetere kitambo cyarisa aha council kandi turetera kwaguma hamwe nka abantu abakora hamwe ubwo tuye cyangwa ngira ngo bitakundebaho tumaze rero weeks ibiri in fact nisha today njye n'iparamu kwa teniseji konka umurango w'amani ubutwigireyo no kurwanya soboro umakagitu ukiri kubona akasenda hanshaho akabo ko kwerera neta yawe hamwe mpika kuturu mutawuni na nako kushashura kwa mshoro kwa kansu kandi nangwana na no kweyongere kwijo mkereziyo mutine sente ekereziyo kite kubaho so nshekwa gukora n'amani kureba ngo amakagitu etawuni yitu ekereziya yitu twajombeka byazamutinda kandi twajombeka tukine sente mwana ko brango bunabihirayo konkantu bakutija kandi twija twahereza program twahika nko kufana ya gambo kuyarwa mu kiterece nito ko batutumire mu turgo mu offices ze kwarachi za kureba abantu kureba okumurina na program za government ko ndino mu situazi government ari ho program zayo ni MPDM abantu bamukiya yo sente akasente mwakateresha ko sente zo garukamyo mureke kwekunda mureke kuba selfish fata liya kigamba ngweno kora bino kundo mutuma gwa kwihanga yawe sente kore wazikire imbendeza isanoji kandi nibatabari sio gendo rubire ruringa kuyatandike sibo mwe bari tamburo gendo ngweno imbendeza
Nenda kwa sina mnonga imwe batambara nife omukitambo kya misa kandi obutire ha Uganda Martyrs Parish aho muri Mbarara City niho twatwine ekitambo kya misa obwo turi kujuzaguza ekiro kikuru ekituri kumanya nkorwa kanoni y'ukwera turi kureba Yesu Kristo ariko nabisabegire n'ingashe abikiriza ebyere kandi kubareba n'ahabana mukuru wa Uganda Martyrs Parish nawe ari kugezaho kunabisa abatumwa ebyere iki kitwegesa rukundo Nehinda, 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 Nehinda. Eshaha za 12 z'omwabazyo na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. Uganda mwenna mwebale kusima Bachogera Hub Products olw'okufufugguza endwadde z'ensusu zonna tunyiriza bato n'abakulu era basimye empeereza yaffe tuleese ebipya ku katale omuli Chogero Vitamin Jelly Pink ono ng'anyiriza ate era nga tayari curry powder akanzaali tayari katwire ne kariibwa kandi kari kwesigwa okurenza emyaka 20 mu katale teeka ebyokulya byawe olukozesa kanzaali ka tayari curry powder. Mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguze bizigo kumpi container namba biganye sagala kufaanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibando omusajja ngobya olususulu nnemeseza amaka gula ebizigo wisiige ebizigo byonna biganye olususulu kulemesa amaka kikino gulo handi and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange. Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder efune mu maduuka wonna ne mu supermarkets. Omuneneserezo nukwikibwaho Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru